Rusija ima sve potrebne snage da uspešno završi specijalnu operaciju u Ukrajini bez upotrebe nuklearnog oružja, koliko god je provocirali da to učini, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u razgovoru sa novinarom Pavlom Zarubinom. Želeli su da nas isprovociraju, želeli su da napravimo greške i nije bilo potrebe da se koristi oružje koje ste upravo pomenuli. Nadam se da neće biti potrebno, rekao je Putin odgovarajući na pitanje kako Rusija ostaje hladnokrvna tokom specijalne vojne operacije. Prema njegovim rečima, Rusija ima sredstva da završi ono što je počela. Imamo dovoljno snage i sredstava da ono što je započeto 2022. godine dovedemo do logičnog završetka sa rezultatom koji je potreban Rusiji, zaključio je predsjednik. Ruski lider je dodao da je primirje između Rusije i Ukrajine neizbežno. Mislim da je to neizbežno, uprkos svoj tragediji koju sada doživljavamo. To je pitanje vremena, zaključio je Putin. Prenosi portal Informer.rs.